дуруд ба дӯстони азизи барномаҳои радиои озодӣ. Сархати хабарҳои имрӯз 14 октябрро ман Зарангези Наврӯзшоҳ тақдими шумо мекунам. Дар чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, тафсилоти ин чанд хабарро манзури шумо мекунем. Ассамблеяи парлумонии Шӯрои Аврупо Русияро кишвари террористӣ эълон кард. таҳдиди шавҳар ва тарс аз талоқ гирифтан занеро дар Хатлон ба кӯдакдуздӣ водор кард. дар шаҳри Остона нишасти сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ шуд ва парлумони Тоҷикистон ҷазо барои шикори бабри барфиро сахттар кард. хабарҳои дигар ҳам дорем. имрӯз дар пойтахти Қазоқистон шаҳри Остона нишасти сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ шуд. бинобар хабари Интерфакс, дар ин ҷаласа раҳбарони кишварҳо масоили муҳим аз ҷумла ҳамкориҳо ва таъмини амният дар минтақаро ба баррасӣ гирифтаанд. сомонаи Кремл ҳам аз ширкати Владимир Путин дар нишасти мазкур хабар додааст. дар ҳамоиши раҳбарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамчунин раҳбарони Тоҷикистон, Озарбойҷон, Арманистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Туркманистону Беларус ширкат хоҳанд кард. тафсилоти нишаст ҳоло маълум нест. Ассамблеяи парлумонии Шӯрои Аврупо қатномаеро қабул кард, ки дар он Русия як режими террористӣ номида шудааст. дар ин бора вакили парлумони Украина аз ҳизби ҳокими хидматгори мардум Марина Бардина хабар додааст. ба ҷонибдорӣ аз қатнома афзоиши минбаъдаи таҷовузкориҳои Русия зидди Украина 90 вакил рай дода танҳо як нафар бетарафиро ихтиёр кардааст. дар санад гуфта мешавад, ки таҷовузи Русия зидди Украина бояд ба таври ошкоро ҳамчун ҷиноят, нақзи ҳуқуқи байналмилалӣ ва таҳдиди аслӣ ба сулҳу амнияти байналмилалӣ маҳкум шавад. ҳамчунин ассамблея даъват кард, ки интиқоли силоҳ ба Украина идома ёбад. бандҳои муҳими қатнома маҳкум кардани таҷовузи Русия, эътирофи он ҳамчун ҷинояти ҷангӣ, таъмини Украина бо низомҳои дифоии ҳавоӣ, берун кардани ҷосусҳои Русия аз созмонҳои байналмилалӣ мебошанд. ассамблея нахустин созмони хориҷиест, ки Русияро кишвари террористӣ эълон мекунад. баъди изҳороти ширкати барқи тоҷик дар бораи ҷорӣ шудани маҳдудияти нирӯи барқ, қатъи барқ дар минтақаҳои Тоҷикистон шиддат гирифтааст. дар минтақаҳое ки то ин вақт барқ танҳо рӯзона хомӯш мешуд, ҳоло шабона ҳам он бо маҳдудият дода мешавад. қатъи барқ дар бархе аз минтақаҳо боиси сар задани баҳсу ҷанҷоли калон шудааст. дар ҳамин ҳол дар Кӯлоб як корхонаи истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ исрор меварзад, ки ноодилона аз истифодаи нирӯи барқ маҳрум шудааст. раҳбарони корхонаи Орион Рустам ба дастгоҳи президент шикоят бурдаанд. дар ин бора имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ гузориш дорем. Ҷейми Флай, президенти Радиои Аврупои Озод, Радиои Озодӣ хостори таҳқиқ дар бораи таҳдид ба хабарнигорони озодӣ дар Қирғизистон шуд. рӯзи панҷшанбеи 13 октябр таи як гирдиҳамоӣ дар Бишкек иштирокчиён хоҳони бастани бахши қирғизии Радиои Озодӣ ва дигар расонаҳои озод дар Қирғизистон шуданд. Ҷейми Флай дар баёнияе аз мақомоти Қирғизистон хост аз онҳое ки кормандони Радиои Озодӣ, Радиои Аврупои Озодро ба хушунат таҳдид намуданд, бозҷӯӣ кунанд. дар ин баёнияи президенти Радиои Озодӣ омадааст, хабарнигорони Радиои Озодӣ аз ин таҳдидҳо нахоҳанд тарсид. ман аз мақомоти Қирғизистон мехоҳам, ки масъулини ин таҳдидҳои хушунатомез алайҳи кормандон ва дафтари моро мавриди бозрасӣ қарор диҳанд, гуфтааст ӯ. бисёре аз иштироккунандагони ин тазоҳурот чеҳраҳои худро пӯшонда буданд ва аз истодан дар назди дурбинҳо худдорӣ кардаанд ва ба суолҳо дар мавриди хостаҳояшон посух надоданд. кормандони пулис гирдиҳамоиро назорат карданд. зане ки чанде пеш бо гумони дуздии тифли навзоде аз таваллудхона боздошт шуд, гуфтааст таҳдиди шавҳар барои ҷудошавӣ ӯро ба ин кор водор кард. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри як навор ҷузъиёти ҳодисаи кӯдакдӯзӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро шарҳ дод. ба иттилои мақомот, зани 45-солаи сокини ин ноҳия шаби 23 сентябр аз тариқи тиреза вориди шӯъбаи таваллудхона шуда, тифли навзоди як сокини дигари ҳамин ноҳияро
ربوده است. مقامات سبب بدزدی کودک دست زدن زن را تهدید شوهر و ترس از جدا شوی گفتند. عایشه شریفова زنی گمانبر در کودک دزدی ضمن بازپرسی گفته است بعد تولد یک فرزند دیگر حامله‌دار نشد و شوهر مهاجرش قصد داشت از او جدا شود. زن گفته است خود را چند ماه حامله‌دار وانمود کرده بعد ربودن طفل به شوهر و نزدیکانش از تولد کودک خبر داده است. نظر و موقع زن بازداشت شده و پیوندانش به رجای آزادی معلوم نیست. دادستانی ناحیه عبدالرحمن جامی در رابطه با این قضیه با ماده 130 قسم 2 یا آدمربایی پرونده جنایتی آغاز کرده است. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند. بفرزندی در تاجیکستان یکی از عامل‌های از همپاشی خانواده‌ها دانسته می‌شود. در تاجیکستان جزا برای شکار غیر قانونی ببر برفی را سخت‌تر کردند. وکیلان پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به کدکس جنایتی روز 12 اکتبر برای شکار و قصداً نابود کردن ببر برفی جریمه به اندازه از 60 تا 120 هزار سامانی و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرد. در تاجیکستان ببر برفی جانوری نادر است و بر اساس قانون در صورت حمله به چاروای مردم نیز آن نباید کشته شود. قبلا قانونگذاری برای شکار ببر برفی جریمه کمتر و 2 سال زندان را پیش بینی می‌کرد. با گفته مقامات بنا به حساب‌های اخیر تنها در مرغاب 37 ببر برفی باقی مانده است. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستانی کل تاجیکستان به خطر نابود شوی این جانور نادر در طبیعت تاکید نموده گفته است ضرور بود که جزا سخت‌تر کرده شود. ببر برفی که ساکنان محلی آن را پلنگ شیرمال یا آزاده پلنگ نیز می‌نامند از نادرترین جانوران است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی می‌کند. در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است و آن همچون جانوری مخصوص حفظ شونده در کتاب سرخ تاجیکستان نام‌نویس شده است. و چون معمول در این لحظه برنامه از قرب اسعار در تاجیکستان میگویم. روبل روسی امروز کمی بالا رفته است. بانک ملی 14 اکتبر 1000 روبل روسی را 158 سومانی، 1 دلار را 10 سومانی و 21 درم و 1 یورو را 9 سومانی و 95 درم تعیین کرده است. این قرب رسمی است و در بانک‌های تجارتی قرب سومانی فرق می‌کند. بیننده عزیز سپاس برای همراهی. برنامه سرخط خبرها را تماشا داشتید. امیدواریم 3 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی با ما خواهید آمد. تا اون وقت خدا نگهدار.